Ekipica ovdje Dora s kruzera, danas smo u New Yorku i samo da pokažem ovaj stresni život koji ja vodim trenutno. Turnaround day is not a joke. Šta je turnaround day? Znači, kruz putovanje jedno traje 7 dana, right? I nakon 7 dana imaš taj jedan dan kad gosti odlaze i novi gosti dolaze. I to se zove turnaround day ili turnover day. Cijeli brod se preokreće, to jest moraju očistiti sve sobe u roku par sati, moraju dovesti nove goste. Uvijek je stresno jer je uvijek dobra luka na turnaround day, ali uvijek imamo toliko stvari za napraviti. Danas smo imali immigration jer smo tek nedavno došli u New York. I sad se imamo spremam, idemo u New York. Soba mi je u kaosu, apsolutno. Kosa mi je u kaosu, apsolutno. Spremamo se, ne znam šta. We roll. Ovo je moj krevet spremljen. Toliko o tome. Ovo neko me pitao gdje radiš nokte. Lijepim si nokte sama. Užas. Novi palac. Danas mislim da neću stići snimat New York, ali budem sljedeći put kad budem izašla van i radit nešto fun sa ekipicom. Idem si opet napraviti lash lift. Life hack je ne ići radit lash lift kod nekog, nego si kupit kit na Amazonu za full jeftino i onda napraviti sam. Zašto se tog nisam sjetila prije? Danas isto kasnije stignem radit sat vremena Wi-Fi deska. To je zato što nemamo besplatan Wi-Fi na brodu. Dobiješ 120 minuta interneta tjedno, što meni iskreno nije dosta jer ja hoću vas update-at o svemu. I za tih sat vremena što kao radim na Wi-Fi desku, mislim kao radim, ok, dobijem 300 minuta. Znači ne plaćaju me novcima, jer te novce bi i onak potrošila na Wi-Fi paket, nego onda direktno mi daju minute, plaćaju me u minutama za Wi-Fi. Ali kao, zamisli sad da ti nemaš beskonačno interneta. That's how I'm living my life, right? So I have to work for it. Ali dobro, Wi-Fi desk je super fun. Mislim, neki gosti znaju biti problematični, as always, customer service. So yeah, inače radim 2 sata pa dobijem 600 minuta. 600 minuta mi obično bude ok za tjedan dana. Tako da tih 600 minuta ja potrošim da ja vama uploadam sve živo i da odgovaram na komentare i to. Obrve. Outfit check za New York. Louis Vuitton, Prada, zezam se. Shein, Zara, Primark, Tata, I don't even know. Našla su Bershka, product of Croatia. Let's go. Idem van, čujemo se, pusa bok.